Just amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Eagle Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru agezweho kandi akomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwavuze icyo ruri gukora kubera intambara irimbanije muri RDC. Yego kuko birashoboka ko ari ubwa mbere ubonye video zacu, byaba byiza ukanze subscribe buye ukamanuka gato gakanda no kunzogera kugira ngo utazigera ucikwa n'amakuru utuba twaguteguriye umunsi ku wundi. Ikaze. Umuvugizi wungirije wa guverinoma RM Mukuharinda avuga ko u Rwanda ruzakomeza gukurikirana ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo hatagira ibirenga inkiko z'u Rwanda. Mu kiganiro yagiranye na RBA, Bwana Mukuharinda yavuze ko u Rwanda rwiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo rurinde ubusugire bw'igihugu, cyane ko RDC ikomeje gukorana n'imitwe igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Yagize ati haragaragara ubushake buke bwa leta ya Kongo bwo gutuma amasezerano y'amahoro aboneka. Hari amasezerano ya Rwanda. Mu minsi yishize abakuru b'ibihugu byombi bahuye na Perezida Macron i New York, aho ikintu cy'izingiro kivugwa ari ukurwanya imitwe yose ihabarizwa. Murabizi ko havugwa imitwe irenga 120 ariko hakomeza kuvugwa umutwe umwe gusa, nyamara harundi ingabo za RDC zikorana nawo u Rwanda ruhora ruvuga ngo FDLR iteje ikibazo hariya hantu, aho kugira ngo bawurwanye bagafatanya nawo mu bikorwa byabo bya gisirikare. Yakomeje agira ati ibyo ngibyo ntabwo ari byo gukomeza kwihanganira, ariko ni ibintu u Rwanda rugenzura kugira ngo hatagira ibirenga inkiko zarwo, kugira ngo hatagira ibirenga inkiko zarwo bikaza mu Rwanda. Ibyo ngibyo ni inshingano z'u Rwanda kubikurikirana. Intambara ikomeje gufata indi ntera hagati ya M23 na FARDC, aho uyu mutwe uvuga ko wafashe uduce twa Karengera, Gako, Urubare, Erangira, Aburayi, Rukoro, Matebe na Kanombe duherereye ahitwa Gisigari mu birometero bike hafi y'ikigo cya gisirikare cya Rumangabo. Urubuga Actualite.cd rwo ruvuga ko imirwano hagati ya FARDC na M23 iri kubera ahitwa Cumirwa kuri KM4 gusa ku muhanda mukuru RN2 hafi y'agace ka Ntamugenga muri teritwari ya Rutshuru. Indi mirwano ikaba ibera mu misozi yegereye Karengera ku ruhande rwerekera ahitwa Kibungo. Hasta la vista, Eagle Stamina TV. Ciao ciao.